karena kok menolak permintaan anak-anak kedua ya kulak ku iswarga kok toko tolak iya ben Rasulullah kang kui adan nang iswarga dah ben Sayyidina Bilal. Akhir terpaksa Sayyidina Bilal berangkat dari tanung ke mimbar. Adan depan ke mimbar tempat saya biasa adan Sayyidina Bilal Allahu Akbar ya ben Sayyidina Bilal. Orang sama Madinah tak kerjat sedaja. Orang saya beda Roma, saya beda nang esar pasar, saya perapan alak, yocol kapi kelakon, ampu di kelakon. Allahu Akbar sama Madinah tak kerjat keluar jadi Roma. Apa tadi? Karena suara itu saya beda, cuma waktu Rasulullah itu beda. Hadirin segera para undangan yang berbahagia, merupakan ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh beliau Lora Muhammad Anwar Nuruddin Hasbullah. Beliau selaku Dewan Akwan Pondok Pesantren Darul Amin Negasari Tamburdaya Soko Benda Sampang. Waktu dan tempat abdina ngaturake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر الآية. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله ووالده وولده والناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. أما بعد حضرات المشايخ, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para guru, langkong-langkong ajunan simulja Kiai Haji Badui Muslim sabtina sangat amulja aki tertakdimi jukanan ajunan simulja Kiai Haji Zainuddin Bakri sejukan abdina sangat amulja aki tertakdimi ajunan simulja Kiai Haji Fauzi Sabadri, ajunan simulja Kiai Haji Saifuddin Sabadri, ajunan simulja Kiai Abdul Ghani, ajunan simulja Kiai Abdul Fatah sareng sedejah para kiai, sedejah para guru, sedejah tokoh masyarakat. Saya hadir pagi ada semangken kento, si abdina tak bisa nyebut asmana tung persitung, si abdina amulja aki tertakzimi. Sahibul hajah Haji Hajjah Sa'ah bini itu laki Haji Sa'ah Rasudin Mutiah sekeluarga pagi ada semangken kento kesokani sareng Allah kangkui mabeda acara sebuare semoga seteja perjuangan epon tuan rumah sekeluarga kento misamiai terima sareng Allah amin Allahumma amin. Ajunan bapak hadirin muslimin sesami-sami muljaaki sareng Allah seabdina muljaaki tertakdimi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau leben ajunan pagi ada semangken kento pagi menjelang siang ada semangken kento kau leben ajunan kesokani sareng Allah kangkui apol kompol tempat semubarak kakak dinto. Semoga apol kompol kau leben ajunan kento tetia tanda terusah along polong kau leben ajunan sampai ku laku dapat ke surgana Allah amin Allahumma amin.
Tanteretan sebutan kaula amul jaki sekecek saos karena kayak ampun pokol parakol setengah 12 ampun. Thank you. Panas thank you Pak. Suap thank you. Thank you pada dan gula beda suap pada panas. Semoga kau leben ajunan apel kompol senausa suap senausa panas apel kompol lang pengajian kayak itu tadi sebab selamatah kau leben ajunan ku laku dari panas sah apoi neraka amin Allahumma amin. Tadi sebab selamatah kau leben ajunan dari panas sah arah mahsyar ku laku amin Allahumma amin. Tanteretan sebutan kaula amul jaki dan gula sebelum nerosaki tor pamator kayak itu patot ngatoraki panapanya mana dan gula patot mengucapkan selamat dek kapan jenengan sedaja selamat panapa selamat merayakan atau selamat memperingati kelahiran epon Kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaulebun ajunan mulai di tanggal situng sampai ke tanggal 30 kento kaulebun ajunan ki dalam suasana memperingati hari kelahiran epon orang si paling mulja orang si paling cinta ada kaulebun ajunan orang si paling cintai sareng Allah Subhanahu wa taala yang ki kento Kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalaben penghormat umat Islam dek kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ketok kau leben ajunan bakal ngaoleh kebagusan sesangat raja bakal ngaoleh kebagusan sesangat mulja insyaallah mungku Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Apa-apa teretan karena kenapa boleh kau leben ajunan Abu Lahab ketok paman Rasulullah teretan paman aslina Rasulullah keng tak pertaja ke Rasulullah. Abu Lahab itu kafir, Abu Lahab itu tak iman ke Rasulullah, sampai nyake dek ke Rasulullah. Akhirnya saya kafir ternyata. Situng waktu Sayyidina Abbas, paman Rasulullah juga, situng waktu amimpe tapangki sareng Abu Lahab. Pereksani sareng Sayyidina Abbas, Abu Lahab dak remah kafir sambian semakin. Akhirnya Abu Lahab itu aja pada Abu Teretan, engkau setia berdeneng neraka. Karena kok mati kafir sareng Allah ibu masuk neraka kok. Cuma ben hari Senin dawuh Abu Lahab ben hari Senin engkau sareng Allah neng neraka iparinge keringanan. Tang siksaan iparingan sareng Allah ben hari Senin karena lamba waktuna Muhammad lahir. Karena Muhammad tang penakan lahir Muhammad. Tang kabulah tang budak akabar kang kok Muhammad tang penakan lahir dari bunga engkau dari seneng tang ate karena tang penakan lahir suai betul Islamiyah tang budak ji pamarti ka bingko gara-gara bunga jadi ya engkau pun hari Senin sareng Allah neng akhirat neng neraka peringan seksaan dia buna Abu Lahab lah Nabi Abu Lahab mangkana beda ulama ada bu taritan idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida cak matura nanti mun orang kafir Abu Lahab saus orang kafir sesareng Allah itu kan luar biasa ya Al-Qur'an gara-gara bunga ka Nabi Muhammad sareng Allah iparingan seksana nang hari Senin panapa boleh kau leben ajunan lagi mah panapa boleh kau leben ajunan sebenarnya pun malam asujud ka Gusti Allah muji ka Gusti Allah muji ka Rasulullah insyaallah kau leben ajunan bakal ngaoleh kabungaan seluar biasa kamuljaan seluar biasa amin Allahumma amin. Abu Lahab itu dari itu karena sareng Allah sampai berdisitung surat nang Al-Qur'an teretan khusus kanggo itu ka Abu Lahab situng surah nang Al-Qur'an khusus tu ka Abu Lahab gitu. Surah apa namanya? Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kento surah khusus kanggo itu ka Abu Lahab. Dari itu kan Allah. Cuma gara-gara bunga kakelahiran Nabi Muhammad sareng Allah nang hari Senin kento Abu Lahab iparing keringanan ternyata. Cuma make kenapa Allah tu kan nang Al-Qur'an ngangkui surah Al-Lahab kento panjenengan coba kebaymal amalan ma. Al-Lahab kento coba kebaymal amalan. Apa teretan? Karena tak sae cangkolang ke Rasulullah ma. Beda situng ulama teretan
terus lagi sekjeng berisitung ulama kan itu teritan mal amal nah benar malam tabat yada Abi Lahab benar malam gitu saya mau tabat yada Abi Lahab gitu sampai pokoknya kebayi mal amalan teritan akhirnya situ waktu ulama kan itu isarin nah perapan asarin gitu ulama tapangki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Rasulullah itu adabu alaisa huwa bi ammi dabun Rasulullah. Iya mun kabolan dabun Rasulullah. Iya mun kabolan. Nah, Abu Lahab di kafir, Abu Lahab di masuk neraka. Abu Lahab di itu kan sareng Allah iyal Quran. Keng Abu Lahab di pakuntang pahaman dabun Rasulullah. Mangkana kaula ben ajunan tata krama ka Rasulullah panapa nyaman ta'adduban ka Rasulullah. Karena ngurmat Rasulullah tak patut teretan. Mangkana salah satu abu ulama gitu pas ambu. Tak ngamalaki boleh mah. Pas ambu tak ngamalaki apa nyam, tak ngamalaki tabat yada Abi Lahab itu kecuali tinggal ngatamakin Al-Qur'an. Sampai tinggal Al-Qur'an ngatamakin Al-Qur'an. Imaus tabat yada Abi Lahab kento terita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana nang bulan mulul kento kesempatan saya sangat rajin dak kaula ben ajunan. Momen saya sangat tepat dak kaula ben ajunan kangkui masajan raja perasaan cintana kaula ben ajunan dak ka Rasulullah apa teritan karena Rasulullah cintana luar biasa juga dak kaula ben ajunan Rasulullah para saya teu ampun losongkan kento teritan iyaping sareng sahabat ibak ta mimbar kangkui abu debu terakhir dak ka para sahabat kangkui apa yang budebu terakhir di antara nabu debu kento saya debu sareng Rasulullah adabu ayyuhan nas ballighu anni assalam likulli man tabi'ani min ummati ila yaumil qiyamah. Para sahabat sehadir malam semangken menikah saya ngak minta tolong gula pada paaki salam dan gula kasakapinna orang seiman ke dan gula sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah. Mana ngeneng mah. Panjenengan oleh salam dari Rasulullah. Toh? Dari mana cara nak jawab salam? Waalaikumsalam ya Rasulullah. Panjenengan sedaja kau lebih ajunan kento tadi tan. Sehadir neng ada semangkin gitu sedaja seiman ke Rasulullah kento oleh salam. Beni salam presiden tadi tan. Beni salam menteri, beni salam gubernur. Tapi salam orang si paling muljah neng alam dunia makhluk si paling muljah si pernah diciptaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Itu dari cinta Rasulullah ada kaula ben ajunan mangkana kaula ben ajunan juga patut kangkui males cinta Rasulullah itu kalau ben cinta sepada lebih kalau ben perasaan cinta lebih mungkin tak mungkin ternyata karena Rasulullah itu ampun luar biasa cinta ada kaula ben ajunan ternyata mangkana iki katipan apa cinta ada ka Rasulullah iki pak sami sareng lebur kabini na kaula ben ajunan cinta ke bini, lebur koreng sepo, lebur ke bekal, sami sareng kento cerita. Nyaman cinta. Mangkana cepon kois, cerita na kois ben Laila mah. Kisah cinta dari padang pasir, dari gurun pasir. Bagian posapone itu tak ngauning, insyaallah bagian dengudan insyaallah banyak saya ngauning. Encan kois ke Laila. Marartu ala diyari Laila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Engkau lebat ajalan lebat nang sitin roman Laila tangga kasih encan kois bingko isi yom itrok kilir dung gedung bingko itrok kilir gedung isi yom roman Laila wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi engkau nyum gedung jimini kang lebur ke gedung magaring tak beres lebur ke gedung. Wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara tapi engkau nyum gedung je karena lebur ka orang sebedah ilmu gedung je orang seneng nang ilmu gedung lepas ada ben kau leben ajunan ternyata masyaallah tinggal bulan maulid kau leben ajunan luar biasa penyambut umat Islam dak ka Rasulullah kan ternyata ibarat macam tala al badru alaina taimur macam marhaban ya nurul aini idajah macam ya nabi salam alaika ya jaddal husaini saja mau sangat dintertan dari cinta lah kau leben ajunan ke Rasulullah. Akan total perasaan cinta lah kau leben ajunan ke Rasulullah. Mana bisa sahabat ternyata tak usah kada bu boleh, tak kesambu ternyata. Apa? Karena sahabat kento lah kar benar ben malam tapangki sareng Rasulullah. Benar ben malam Abu Dabu sareng Rasulullah. Benar ben malam mireng Abu Dabu Rasulullah. Makanya cinta sahabat itu luar biasa.
tajawaza hudud dunia dia pun ulama. Cinta sahabat kan itu tak bisa digambarkan ke Rasulullah ternyata. Makanya sampai waktu Rasulullah selestari Rasulullah di antara sahabat itu berdesai matur ke Gusti Allah doa Allahumma la hayata ba'da Muhammadin ya Allah abdina tak terong dia selestari Rasulullah cabut aki sausnya ba abdina Gusti cabut sareng Allah nyaben tadi berdesai matur kayak ke Allah ya Allah abdina tak terong ngetelan natunya selestari Rasulullah cabut aki mata abdina paningal abdina cabut aki cabut sareng Allah tadi. Bahkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Besar Sayyidina Bilal. Tahun ning nih sami sering ten kula pada tahun ning. Keng pernah mirang cek pada Bilal. Pernah mirang cek pada Sayyidina Bilal kita tukang aden Rasulullah. Salah situng tukang aden Rasulullah teretan salah starena Rasulullah Rasulullah Sayyidina Bilal kita pun tak bisa nang Madinah. Ampun tak bisa alongku nang Madinah. Apa-apa? Karena setaja perang sebenarnya nang Madinah, setaja benda sebenarnya nang Madinah. Kita mengingatkan Sayyidina Bilal. Kita ada kenangan-kenangan manis serang Rasulullah. Ngulati masjid, ingat ke Rasulullah. Ngulati ngulatikan bungkaan, ingat ke Rasulullah. Ngulati hewan, ingat ke Rasulullah. Setaja sebenarnya nang Madinah. Kita ingat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena ampun tak kuat Sayyidina Bilal kerong luar biasa ampun tak bisa nang Madinah along kui Madinah amid dek Abu Bakar ternyata kangku hijrah amid mator ke Abu Bakar dan gula nyuwun pangapora dan gula ampun tak bisa nang Madinah gento ampun tak kuat dan gula nang Madinah dan gula nyuwun idin terus hijrah ke Syam. Akhirnya idin sareng Abu Bakar ternyata mius Sayyidina Bilal kento dak Syam dak Syria man bisa mangken mius dak Syria dak Syria Sayyidina Bilal kento araji orang bini Syria nang enggak bisa oleh sabalama bulan dari kadin to tetan situng malam Sayyidina Bilal kento abungu sambil mular abungu pas mulan luar biasa ngecel Sayyidina Bilal kento periksaan sedang rajinah apa sambian mak mular kak apa bedepan apa panjenengan mak mular. Akhirnya Sayyidina Bilal adabu engkau malam mah amimpeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adabu nang itang mimpeh ma hadzal jafa'u ya Bilal faqad ana laka an tazurana. Maabid sambian apa sambian mak menjauh dari tanku le Bilal dabun Rasulullah. Bedena apa? Depak pola waktu na samangken sambian kangkui intar ke tanku le kangkui intar ke Madinah. Tekerjat Sayyidina Bilal teretan akhir pagi kulakku Sayyidina Bilal berangkat ke Madinah acabis ke Rasulullah. Depa ada kadi satabangki sareng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bereksani dawuhi sareng Abu Bakar, "Ya Bilal, halla adzanta lana kama adzanta li Rasulillah." Bilal, torena sampian adzan untuk para sahabat nikah pada ben sampian lambe adzan kanggo Rasulullah. Sayyidina Bilal adabu sapa ora nah Abu Bakar tak langkong dan kula tak bisa nekani permintaan panjenengan karena dan kula dimin waktu Rasulullah ki ibadah ben lastari adan dan kula toron dari mimbar dari tempat adan pasti dan kula intar ka beung-labeng dalem Rasulullah pas matur ka Rasulullah as-salata ya Rasulullah salat ampun depak wektuna samangken Gusti depak ampun wektuna salat samangken Gusti ting samangken ampun Rasulullah saya pas matur ka saya dan kula Dapun Sayyidina Bilal. Akhirnya tak paksa sareng Abu Bakar. Tapangki sareng Sayyidina Umar sakain tojukan teretan. Akhirnya teretan lestari tapangki sareng Abu Bakar ben Sayyidina Umar pas bedenak kanak kedua. Umur 7 tahun, umur 8 tahun teretan. Yampel sareng Abu Bakar, sareng Sayyidina Bilal nak kanak kedua kento. Pesere nak kanak kedua kento teretan. Kompoyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Yampel sareng Sayyidina Bilal bauna persis sareng bauna Rasulullah dipun Sayyidina Bilal. Akhir pas adabu Sayyidina Hasan bin Husain kayak itu mak. Adabu katipan apa? Ya Bilal, halla adzanta lana kama adzanta li Rasulillah. Sayyidina Bilal torena sampian adan samangken pada ben sampian lambe adan kanggo Rasulullah. Akhir adabu Sayyidina Bilal, engkau tak bisa nolak permintaan anak-anak kedua dia. Karena engkau menolak permintaan anak-anak kedua ya, kulakku iswarga engkau toko tolak iya ben Rasulullah kangku adan nang iswarga dabun Sayyidina Bilal. Akhir telah paksa Sayyidina Bilal berangkat dari tan ke mimbar. Adanah
Adan debak ka mimbar tempat saya biasa adan Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabun Sayyidina Bilal. Orang sa Madinah takarjat sedaja dari ta. Orang sa beda Roma, sa beda nang esar pasar, sa prapan alako, yocol kapi kalakon na, ambu dari kalakon na dari ta. Allahu Akbar sa Madinah takarjat keluar sedaja di Maroman. Apa dari ta? Karena suara ka ento sa beda, cuma iwaktu na Rasulullah ki beda dimi. Takarjat nyang karing Madinah kento nyang ka bahwa Rasulullah yung udi boleh dari. Ibang kita ki boleh. Terus aki Sayyidina Bilal, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mangkat kapi orang sa Madinah intar ka masjid tereta. Karena nyangka bahwa Rasulullah itu di boleh dibangkitkan lagi tereta. Akhirnya deka apa kompol setuju dengan Masjid Nabawi orang sa Madinah tereta. Ting debak ka asyhadu anna Muhammadan. Depak asyhadu anna Muhammadan gitu Sayyidina Bilal pas tak bisa nerosaki aden. Apa karena ampun tak buat, ampun tak bisa nahan panapa nyaman, tak bisa nahan aing matana, keker aing matana Sayyidina Bilal mular sampai panapa nyaman sampai agingging sampai ngecel Sayyidina Bilal kento toron dari mimbar seteja orang sa Madinah kento menurut mular seteja. Cepon rawi, cepon orang senyertaki cerita kento, senyertaki hadis kento teritan Madinah selestarena Sayyidina Rasulullah tak pernah tapangki ben areh sesedina pada ben areh iwaktona Sayyidina Bilal adabu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Terus ini terus nonton curcur bayi mah ta lanjut lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak Rasulullah yang luar biasa ternyata. Tak bisa saya fatih, tak bisa panapa nyaman. Kau lebih saja orang para sejarawan sahabat bencam tabiin nyifatna Rasulullah itu tak bisa sempurna nyifatnya Rasulullah. Apa karena lekar Rasulullah itu panapa kemuliaan keindahannya tak bisa disifati tak terbatas. Setung waktu Rasulullah itu ternyata autang ka orang Yahudi. Rasulullah autang dak ka orang Yahudi ngangkui gedih, akad gedih. Dadi Rasulullah autang ka orang Yahudi nyabek bareng kangkui dadi jaminan. Tempona angkep 2 bulan nih. Tempona kangkui majar Rasulullah kento 2 bulan, Mak. Akhirnya tinggal oleh sebulan, kita ada 2 bulan kento, Mak. Oleh sebulan Rasulullah perapan along polong sareng para sahabat di masjid, pak orang Yahudi kan tu datang. Intar ke masjid tak kalaban tata krama, tak tingkah teretan, panapa nyaman, tak tata krama kalaban bagus. Masuk dah ke masjid, pas ngucak ke Rasulullah. Ya Muhammad, ikdidaina kan candring Yahudi. Muhammad, bejari ngutang aban. Mbanan di otang kan kau bejari. Innakum bani Quraisyin qaumun mutul. Mban lekar bani Quraisy lekar ceng cencil kan. Lakar bat malambat orang tinggal lagi otang, lakar tinggal majar otang, lakar ipat balambat, ipalambat malon. Padahal kita ada apa ke waktu nama? Mun pahat apa ka gulaban sampian, pahat ada orang ketika ento. Naki otang sambil wat-watan. Masalah kita ajen 2 bulan, oleh sebulan pahe taki, sambil wat-watan sambil kikir ke kento. Pamulai seleber tadi ta. Najis tengah najan ring matu. Tapi kita Rasulullah orang yang paling mulia apa dia beda Sayyidina Umar setin. Parapan beda Sayyidina Umar orang tegas keras teretan. Abumu Sayyidina Umar kento karena ajalnya ki orang kento lah kurang ajar ke Rasulullah. Abumu Sayyidina Umar para peceplas para pecendera ben Sayyidina Umar. Keng Rasulullah ada bu. La penapa nyam atanara Sayyidina Umar pun keng serang Rasulullah ada bu empon Umar. Gula ban orang Yahudi ini kah beda saya lebih kabutoh. Napa sih lebih kabutoh sambian masih ngak orang Yahudi halla amartahu bihusnil ada wa amartani biha halla amartahu bihusnil talab wa amartani bihusnil ada sambian nyoro ka orang Yahudi ni ka kangkui mabagus atatak ramah mun nakia utang ben sambian masih ngak katen gula kangkui mabagus mun majara utang itu luar biasa pada Rasulullah kala intareh ka keneng aratan gula Umar keneng pesen gula intar kasa sambian bejari palunas reng Yahudi ini kah pas ngalaki boleh tambahi boleh karena sambian lemah kerjat reng Yahudi ini kah sambian larak tanah raki boleh orang Yahudi maka bejari tambahi ngutang reng Yahudi ini kah
Mangkat Sayyidina Umar telan pegelnya tanah Sayyidina Umar karena ipakon Rasulullah berangkat Sayyidina Umar. Lastara ibajari mak sareng Sayyidina Umar pas ada bu orang Yahudi kayak itu ada bu ke Sayyidina Umar. Umar sampean uning seretan gula. Ten gula tak uning bisa sampean. Saya sampean. Dan gula buah bahira. Dan gula bahira. Bah sampean bahira kan totaretan pendeta si paling jujur nengi waktu kak dinto. Pendeta Yahudi si paling jujur. Dan gula bahira. Besampean bahira. Nah apa sampean mi pahala ke tini ke Rasulullah. Mi atau takrama tak bagus ke Rasulullah. Pada bu bahira kan to. Dan gula Umar macah neng kitab Taurat saja sifat Nabi si bakal keluar neng akhir zaman kento beda neng Muhammad sakabina sifat mereka beda neng Muhammad kalau dua dan gula kita nemu dua dan gula kita ngatela langsung ke sifat si beda neng Muhammad ini kan si pertama encan neng Taurat dabun nang Taurat sifat Nabi si bakal keluar nang akhir zaman nikah la yaghdabul nafsi Nabi ini kemun karo cai aban tibi sage aban tibi ila salai aban tibi tak kira alaban tak kira tukah tak kira pegel mun karo aban tibi keng mun hukum Allah ila salai keng mun syariat Allah ila salai la yaqumu ahadun ala qadbi sobung si bengal alang-alang tukan Rasulullah mun kedung hukum Allah ila salai pas nomor 2 Umar sekitar kita labi dan gula yasbiqu hilmuhu ghadabah sabar ini kan lebih raja tembang sifat tukana tembang sifat penyaman sifat pegel lah samangkin karena sifat sedua ini keampun ikatela langsung bidan gula badan Muhammad sakseh Umar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam orang gitu dari luar biasa nah sifat Rasulullah luar biasa nah akhlak Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Apon sakento saos karena kita ampun lah para kol dubilasa panjenengan lemule kol semana apa gila? Kol belu, kol beto kol belu. Kol belu muntan kol iki depa mah. Depa lah bersenji guys. Panjenengan mulai gila situ. Mantarin sapa ratu sesareng Allah. Kau lebih ajunan sehadir siang hari semakin kento kubar kacompon misamiah seteja tulisan kau lebih ajunan sapa asareng Allah. Amin Allahumma amin. Sekian to pemator kurang lebih nyuwun pangaporah manabi bendera kento murni di Gusti Allah manabi beda salan kento murni dari kepudunah dan gula tibi kurang lebih nyuwun pangaporah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.